Pules meliatas nusneno natuin hitikoten di kanal YouTube YKB GKI TV enati atnen an knino. Nehunin nati atnen an alakit onen. Terima kasih usi yang pulesko natin bitabui hemnen am knino. Mulai nak kotabui tentet ko henati tentaku kai. Amin. Amin oleh tata bimenekan usif Yesus. An kino hitatnen nenoi ini nak tau neka piut mabete anbi 1 Tesalonika nakaha ela mese talantia bosamfan ma antopus neukit mabete anbi in ela mese lain hananak lasinane himiuk milalimokan mesi amsa so hemtau inekam piut Amen oleh tata. Itfanion mansian leka hitanaba me pumese kalau hitau neka mes me punane nanawon nokleko. Leka hitanaba teke katafa neka me punane miskanek faota ma kan berhasil fa. Esnane na Paulus antoi toknino manfenek toknino ambi Tesalonika. Enati leka sinanaba miupuk nino miupis neno sinso nanaba nok nek muti nek leko mananaba nok nekaf nekat henati mipule sinanaba nek tetus pules ma neus neno lasile imsa fani onwina mese neukit leka hit fani on mansian leka hitanaba ale kanan lasi mia mepum bihiti monik hit sot miuk nok nek leko nek muti mahit amsa sot miup nok nek amneot enati mipuleh tanawa nek ota man berhasil embihiti monik ma mipuleh tanawa amsa nek pules maliatas neus neno nesman fin fanion anahan hus neno leka hitanawa mipuk nino hit amsa sotau neka enati mipul nane mipuk nino le hitanawa nek pules maliatas neu hit ama bitawi tal na balbal anak nino antu nukit on nane manahunun nati atau pertanyaan alakit onen. Terima kasih usi nen milali am. Tentaku kai bimaus manak nino tal nabalbal. Amin. Kai satnikan henati at like mat subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.